Bilawa joto no khumbai kha phaiman jane joto media friends teibo naitongnai Tripura haste ni joto takhok teibo sumno hamjakmaya pharei tini press meet o kaisa kokno announce khainani bagai ma phaikha 3-4 mas ni long process ni yagulo जों दिनै जोंनि फाटार हास्टेआव Tripura गभर्नमेंट बाय स्पन्सर खायजाक स्टुडेंट B.Ed D.Led फरायनाय रक गोदोमा रङै बर'नि स्पन्सर नि रां माया अंगै पहिलाव आनि र फायखा बर'नो बर' जुबाजुग सानानि बागै दानि के बर' स्पन्सर खायजाक मानि रां मालिया अंगै बायथागनि बिसिओ रां मालिया अंगै बर'नि निजेनि बायथां रां जगलिया अंगै जिनि एडिसि हाफां नि थानिव जुबाजुग सानाय हनै आनि थानिव फायखा आनि थानिव फायबै आं बर'नो अरखा बुबाग्रा बाय मालाय नायग्रानो दे जिनि एडिसि हाफांनि बोसोर रां दंमो किसा नायलायग्रानो बनि यागुलो जों बोसोर जरा रयमा नायलायनाय हाय हनै साइड रखा मनिपुरै बुबाग्रा बाय मालाय रखा इंगे बुबाग्रा बु कग्रवै रखा एडिसि हाफांनि बोखागदै बर'नो जुबाजुग खायसिनाय खायलायनाय हाय हनै बुबाग्रा बु कग्रखा इंगे जों सिनि कग रमानि बुबाग्रा कग रमानि जों ओ कगनो नारगनानि थांगै तिनि long time process talनै talथाम नांखा जिनि तिप्रासा स्टुडेंट रक अनेक खयरानि ओंखा ओ जराव जों बर'नो सुबानाय हनै बर' बाय फेस टू फेस बारबानो मीटिंग माखायलेखा तानि के चिनि थानिबो फान अवेलेबल गरै रां गरैनि बागै बर'नो जों बोसोराव माया जों थंनो हिसाब किताब माखायलेखा चिनि र रां जों बर'नो बोसोर जरा रमानाय हनै यागुलो जों बर'क बाय फाइनल डिस्कशन न एग्री खायलेखा 75% 63,200 B.Ed फरायनाय रक नि स्पन्सर फी रां न थाइतंगो बर' कोर्स फी र थाइतंगो 41 जना इंगे आरो जागा जों 75,000 खलायै 47,400 के जत 41 जना न रनाय हाय हनै गसिलायखा बाहायखेने D.Led फराय फायजाक र 50,700 रां न थाइ बर'नि इंगे 50,700 नि बिसिं जों 75% रनाय हनै कक सालायमानि 38,025 टाका क्लायो हायके टोटेलै 29,64,375 टाका टोटेल 68 जना स्टुडेंट नि बागै नां इंगे बनो नांनायनि बागै जों चेष्टा खायलेखा रलायनाय हनै दिनै फाइनाली जों बर'नो रवै माखा तानिके जों वानसक थाइतंगो चिनि तिप्रासानि जे आसो 68 जना जत B.Ed पास खायजाक D.Led पास खायजाक चिनि त्रिपुरा हास्टेनि बाङै बर' बिलाय चिनि मूल्यबान स्टुडेंट दं फरायनाय दं तानिके बर' चिनि दफानो फायनाय छालो संसावै मानाय चिनि दफानि बाङै सामखायनाय बर' टीचर अंनाय ऑफिसर अंनाय निनि एजुकेशन डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर लेवल बर' सामखाय मानाय इंगे बर'नो जों एस ए तिप्रासा हिसाबै जों एडिसि हाफांगो तंगै जेकफानो चुबानि नांगो हाय हनै जों वानसखा इंगे वानसक मानि यागुलो तिनि जों बर'नो जतनो नंगै रखा 68 जना और लिस्ट दंगो B.Ed फरायनाय D.Led फरायनाय नि लिस्ट दंगो लिस्ट ननो रवै रनाय हायके बर'नो जों तिनि रखा बर'बो खुसिं जाखा बायथाव जों एडिसि हाफांनो अंगै बर'नो ककजारखा निरनो जों जे सुमानि एडिसि हाफां
chuba mani hai ni rok bu tiprasa lokorok no phainai salo officer ha teacher ha ge chuya borok no ni rok bu chuba di hai hne chung edc hafang ni hoite ko kachar kha bubagra bu barbar no saitong borok no je spana angthang daiti rodi borok ni onek problem facing to ha tini tet porikha angpro kwbangma chini tiprasa rok borok attend khailekha pass khaimelia baksang kha je pass khaijak rok boroni jaga phalei wok phalei certificate nanani nangkha sungbu jorao roimelia borok no inge baksa bahaike nakha inge jaga phaljanai kwrui wok phaljanai kwrui tok phaljanai kwrui chu ya rok inge borok certificate bu naimelia omahai obostha o kalaijak tongo inge borok no boroni parents soho student bai malai borok bu 25% jora 125 taka jora le rok bu jogar chiri jogal khaidi hai hne borok bai bu salai agree tini rolakha ge जों रलायमानि यागुलो ताबो बरकबो हायनो मावै जतन खुसिं लायखा बरकबो गसै थांखा दफानि बाङै सामंखायनाय होनै जों बरकनो हामानि रावो बरकनि भबिष्यत हामथों आसोनो हामबाय जतन खुलुमबायखा ताबो आमा हायके तिप्रासा हामखानि बागै जे ट्राइबल फेरनो होइति बरकनो स्पन्सर खालि रखरजाक मानि बरकनि पहिला जे पुरो रखनान पुरो आपुरो त बरकनो कमप्लिटली क्लाइन्ट बागैनि रहर kana ketamni bagi abahain kana norokni tribal fair hake edc hapangni bisingti bofai discussion nunglai abahake o jaga sopai ka solution poilao borok 2018 talangla ha je student nok jno report domani mutabe 2018 borokno sponsor hunai talangmo nge sponsor fully sponsor borokno thangmani phaibani flight ticket soho aro tongmani jotonu ronai hai hunai sponsor talangjamani inge paithak 2021 hingkene borokno phainani tei thangnani bagui rang rojaglia hai hunai student nok sao inge nini tamosinai boroni stipend bu apply ma khaine omahai ke clear ke sajaglia hai hunai student nok sao inge baksa student boroni stipend ni bagui online wo application khaikya inge already baksa application khaimani pore stipend bu makha baksa maya bungkha inge Tripura government ni বক্তব্য হংকে যেহেতু বড় অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন খাই স্টাইপেন্ড নাহা হংকে স্পন্সর রমালিয়া মানে খরকসা ব্যক্তি ডুয়েল ফেসিলিটি মায়া হাই হনো স্টেট গভর্নমেন্ট হও হংকে বড়নি বিসি বাহাইকে কক সালাইখা তোমা লাইখা বনা তো जों আসক সাইমালিয়া ফিয়াবা आं चिठी सयखा चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार नो अमनि बेपारो हंके बाबु साव खरक माने एज पार रोल खरकसा बरक dual facility nai meya nge hani bangoi ta ostini student no जों roimalia hai hnoi borok chithio reply khai nge chini nai mani ke haya borok dual facility maya rules or guideline o turi tong kuri bosang nai mani bichoya bosini tiprasa jehetu sponsor o thangha borok jehetu kuri rang picha kuri sponsor by flight ticket ni thangphai ni rang mane nang aromalia hingke borok stipend mala hingke bono use khaipe ha student obu gosibai kha जों chini pocket ro rang sikri stipend ni rang maha जोंबो जेतु जोंले sponsor siba hai hne borok sabai chai paijala ha ba no phaipro flight ticket dok tangoi phailela oma haike kri khang pai ha hi student no ni boktobyo hingke yangke saha dual facility maya hne student no ke saha sponsor chi hingke stipend mai de tong tanai di jono sponsor hingke sponsor ni rang rodi student no ni boktobyo ge aro jaga to जों boroni boktobyo no जों naini thanglia chini thani borok rang romalia borok high court porjonto case khaija ha chini student no high court case khaija goi borok no court bu phaidi hni honjaka nini state government tribal welfare director te student no party khaiwi o Aryan College Gita College ni authority rok high court bu case bu khaika nge chini bubagrani one chom te chini one chom hingke amon aro rules tama tong kri chung nai ni thus thanglia jehetu chini tiprasa problem ongthong ha जों jalo ongthong ha borok te rang ro ni moto boroni capacity krikha nge pore family kono lab krikha nang bed pore phe han 3 বছর pore phe han certificate chumaya boroni career kus krikha khana ha nge जों ojarawo जों waso chini tiprasa hisabe जों borno chubanani nang hai hane जों chubalai